I toa a manu kura i roto i te whakataetae kapa haka kura tuarua o te rohe o Manawatu i ngā rangi a whakatānei. Nā reira ka haere rātou ki te whakataetae o te motu ka tū ki whakatū a te rātou. E rua noi ho ngā tūnga o taua kura ki te whakataetae o Manawatu i e nei tau tata nei, engari i naia nei e rua ngā whakaihu wakatanga. Ai, horapa haere ana te rongo mo te kounga o te kapahaka o Manukura ki ngā tōpito o Manawatu o tira ki ngā tōpito o te motu hoki. I te whakataetae o Manawatu, a Regan Paranihi e mātakitaki ana. Rewa ana te Māori o te pai taiohi. Ai te ororo atu te kapaka i roto i ngā rangatahi hoi anō, ko tā mātou o Manawatu horo whenua hihi ana kia piki ake ki taumata ke atu. Rongo kauana te reo o te rangatahi. Ko te kaupapa e pāna ki te addiction, mo te vaping. He whainga tō mātou kaupapa manukura to eliminate vapes. So we are free vape kaupapa. Kariri ana, te weti kaikiri. Ka mutu te tū ana te puehu ki te ahurewa mō ngā take huhua o te wā. Mo huri ana pate reo me ona kōrero hea. He tirohanga whaiti tō enei momo tangata, kāri te tiro ki te pikitia whānui, e whakaaro ana e ngana ana mātou ngā Māori te ōwehe i ngā tangata o tēnei whenua engari. He whakamana kē te mahi. Toko whitu ngā kapahaka i tū i te tū o tāne rore ohine rehia, me te aha koni atu i te 2,000 tāngata i tautoko. Koenei, te rongo nui, te hiehia o te tini mano tāngata ki tēnei kai, ara ko te kapahaka tērā. Mai kore ake o tātou nei kaiako, o tātou nei iho pūmanawa mo e nei mahi a tāne rore a hine rehia, ko kore e tuku iho ki a tātou tamariki. Ka whakakanohia Manukura me te piringa i te rohe o Manawatu horowhenua ki ngā whakatatai a motu, katu ki whakatū a te tau 2024. Regan Paranihi, Te Karere.